apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak ag trabaho, anak ko. Agsingsingpat kayo Saan nyo abaybay ang ti panagadalyo? Ay nawaw. Kanayon kami met mapan iti pagadalan, mami. Inaldaw. Inaldaw kayo nga agpaiso. Ngam sabali matyar aramidan nyo ijay. Anya nga iti aramidon mi, ijay? Apay adamagam. Saan ka di aday tala ag cellphone ti in-into na rin nyo? Saan aday ta ag ML ti aramidan nyo ijay pagadalan, ha? Ay nawaw. Naglaing mo ni mami, Sanak amang rabrabak. No asino tinababati grado na kada kayo? Saan ko nga ik-ikan iti kwartana? Already nakikan iti kwartak abas taludan na. Tumal na ka man? Tapno ada pag ML mo? Naglaing talaga ni mami, Ay nawaw. Napanadag iti agkapsat. Awan da mo di taoy. Mga no napandamanan iti ayan ti ada signal Ay nawaw. Ay, una yan, dagita nga ubeng. Tila silpon, ti butbuting tingin da. Ay, nawaw. Si kamang kiniti magpukaw kadakwada. Didak nga mindeng-denggan kahit. Sumangpit dan tulat ta inton mabisinda. Kahit, sa tayo lakadimangan inton sumangpit da. Ay, una yan, ayate kastoy. Pati panangan, maliwayan dan. Gapulang iti kagigims da iti silpon. Ay, nawaw. Ada papanak ibagam kanimanang maut ay dengdeng na ti utaong. Wan lola. Amo liplipatan. Awan sidaan tayaw ay nawaw. Nungay malipatak lola. Wano saan? Saan nga mo ni manang tiagluluto? Oh. Ay kasursurwan naman ti agluto Nagdakkalanan. Awan payam muna mga aramiden. Ay nawaw. Apay nga awan ako na lola. Kung naglaing kami nga games iti cellphone. Kahit, anya nga'y kumati pa kay ranudan yun dita. Ay, makan mo ay aday na. Manang, ilutom ka no ti utong kung nanilula. Sapay inrogi ko na ito games iti cellphone ko. Sige ag games tan adwa. No di mo masangot ya gidengdeng. Sige, tulungan nak nga damang natang. Tapno ag games ta kalpasan amay tuon ko. Sige nga ron. Alaak man di dakkel akartip tapno mabit ang maputed ti utaw. Ala, sirarapot matakinartib mon. Nusag guys di mabayag. Awan panawuntan nga ag games amanang. Ay nawaw. Hala, hingga kailuton ta ag games tan. Sige nga rod, ipisok kon, timpla kon. Rikadwa kon, tapno mamaminsan. Sige. Ala nga ron din. Tapno marugyan tan ti agay ayam. Nakaluto ka din, Cynthia. Apay awan pa nilulam. Boy, siya intuon ko, naluto nga tan. Siguradon iti dayja kabayag, di naluton. Nalpas tapayin anag games. Namin anon, nalaing kakitain. Apay nga agin indarasaas kayaw. Damdamagak no nakaluto kan. Ay, sige lolo, mapan ko kita naluton. Intuon ko pa'y laytay ti dengdeng agad. Ay nawaw. Darasa manang, ang mga no naduyduyan kan naksat pa yan. Tangiwat mo, mangag na ka ni lolo. Umayak man, takitaak, tinlutom. Ay sus, kasla binugbog mo tintiin lutom. Naksat pa'y manang. Ay, sigan tumat nga min, iba ka mga games ta. Ay nawaw. Nunang ang jack mo timbaga abay-bay ang tilinutom. Oh, Basol mo na gungat ni lola.
Basol ti cellphone Dandani pangaldawan. Sigurado dandanimat ni Lola Itan. Ay nawaw. Ala ka, agsagana ka manang. Sigurado, ungtan na ka ni Lola. Di ka man nagkatawa ta damat basol mo. No, Ay nawaw. apay nga da basol ko met. Tinulungan ka pa'y anag na teng. Malasimpaan yung tilamisaan ubeng tay nakagaw. Un Lola, hey, naimas ti si dain tayaw. Inya dubo ni manang ti utong. Ay nawaw. Ay, kasta ka day. Ah, good girl. Amumat lang ti agluto iti adobo nga utong. Ay nawaw. Mapankuman kitaan. Anya aluto ngay daytoy. Binugbog uno inkirog. Ay nawaw. Anya nga itati si daan tayo kataldawan. Lola, resipi ni manang dayta. Ipasidayo kun kuha na. Ay una yan, Cynthia. Basit laban, agdi mo pa'y maramid. Daytan tulakat ag cellphone tin into naram. Naliwayang man siguron. Ureta na nga bakmat anak games iti cellphone na Lola. Anya ti maitid na kada kayo dayta panangabak yu aya. Inton maminsan nga agluto ka. Bantayam, saan mo abaybayan? Bimalbalasangan ka nga awan amam. Hanyagay manan ti inluto ni Manang Mau. Kaslamanan binugbog, awan ramraman na. Kasday ayam ti binugbog. Naramanan nyo gayam ti binugbog Lola. Imbaga kaya rin naman aklukaw. Kinukunayo mo takas la binugbog. Kaya nasawon din naramanan niya. Ay nawaw. Anay ko. Liyo ka nga ubeng. Anay. Pilusupo ka la kanayaw. Nabambanugak lang arudan. Anay ko, tinapayag ko. Anay. Batan niyo mo tina. Nagsakit. Anya, ulitin pa iti mang pilusupo kanyak. Ay, nilula mo. Padasik man mo aguyudan talapayag yaw. Nagsakit. Angam siguro nakulbutan aguyudan talapayag yaw. Ay, nagloko kang ubing. Di ka man umadayo. Ay, umay ka man ditay. Ay, Nagkulbot talapayag ni Lula. Ay nawaw. agsubli ka ditay. Ay, nawaw. Ay, rabien ubeng. Maturog kayaw. Ibatan yaw na kita cellphone. Matinagan ano ibatan me. Madadalan. Ay, mangrugi ka manan. Maturog kayo kidain. Saan kayo manan ngagpuyat gapo iti cellphone? Oray na kayo Lula. Maturog kayo. Boy, kayat mun sa ama panak, di ta silid mau. Kano nakatrang ka. Diyak mat iluklukat ano maturog ka kaon. Ay nawaw. Ay, ada text ni Manang. Basaak man. Ay. Ag-imilta ngam di kagpadlaw ko ni Lola. Na? Ay, agkumuta. Tapno di na madlaw ti lawag ti cellphone. Uray ta saan met makita ni Lola. Ag-imilta. Ay, replyak man. Tag-games kami adwa. Hey, apa yan? Aldawan, maladaw kayo ni iti klase yaw. Naluton ti balon yaw, di kay pa'y lamarieng. Sigurado nagpuyat man ang dagita ubeng. Aldawan di na pa'y mareng. Imbagak matamasa pa da maturog. Uray bagam, no di mo binantayan ida. Ay na, numabalin la ko mga alaan ti cellphone da iti rabi ay tap numaturog da dagos. Ay nawaw. Na, ay wala niya. Ay mayat sa gagpaiso no alam ti cellphone da. Maya daki din namang tad kadagita cellphone da. Ay nawaw. Ibagada amadama ti research da iti homework da. Ay nawaw. No kayat yu ti ag merienda da mabalin nga iluto dita pang merienda.
Iluto yun, Lola. Tanalaing kay mat ngagluto. Adagarod papanak, importante launay. Manang! Woo! Sikat yung mga ilutaw. Timiryendaan ta, Manang. Woo! Ay, diyak amo nga iluto da ita, nga amok akanan. Ay, nawa. Ay, naglaing ni Manang ah. Naglaing arumason. Ay, amok manan asaan na kaya ti madisturbo iti pa nag-cellphone na. Ay, nawaw. Inton kwan, madadaal dagita matayaw gapo iti pa nag-cellphone yaw kanayaw. Ay, agbabawi ka kaday? Anaadan iti cellphone, Lola? Apay, agi-game sa kaday akas kada kayaw. Ha? Ti usar ti cellphone ket pag-text ken pangawag iti tao. Day talaang ti pangusarak iti cellphone. Wala, talaga tao ti awagan, Lola. Saan mo't na mabalin nga awagan tinwang? Uno baka? Rugam manan ti kinapilusupom. Anay ko? Sana cellphone ti talapayag ko? Anay? Amo ka nga lapayag mau. So alin na pigos ko ta kanayon nak ngamin apilusupwan. Ay nawaw. Apayan, di ka kadimapan iti pagadalan. Aldawan ay nawaw. Nasakit ti ulok, Lola. Maulawak no bumangonak. Ay, ang mga no resulta na ita, antay kinanayon mo apa nag-cellphone. Kasano kumamot ngay aga po iti cellphone, Lola? Apay, dumanog ti cellphone? Ay, nawaw. Imbaga kaya dumanog ti cellphone. Kunayo mga min aga po iti pa nag-cellphone na, so nagsakit ti ulo na. Dayta no dinanog ngagpaiso ti cellphone. Oh. Ay, pumanaw ka man ditoy. Saan ka makatulong ka ni manang mo? Ha? Ay na, burburitor ka matatao. Ay nawaw. Burritor nga. For your information, Lola, siyak ni Boy Guapo. Yasidig mo man talapayag mo ditoy. Diyak kayot, dita kayon. Napatagpay la kanyak tilapaya ka. Agtumar ka pa iti agas a para sakit iti ulaw. Inton ka ba ilamon mapanta iti doktor. Kanayon mo nga iba nga agulaw ka. Siguro, ada sakit ti mata maun. Mata manan? Di way baga sinukit ti cellphone ti mata ni Manang, Lola. Ada ka man gaya di taas idagsi ka, boy. Sigud, mate. May sangarod abalay ti paggigyanan tayo. Oh. Ay, umasidag ka man dito'y, boy. Adaman itid ka. Ha? Anya titid yung Lola? Chocolate? Daita ti chocolate, lokaw. Ang nagaw. Ay, linapigos takmanan. Kunak mo chocolate titid yung. Saur kayo. Ay na, daita ti maalala ti pilusupo, akaskin ka. Oh, anya, kasano nga itan basag. Imbaga ti doktor nga da diferensya ti matam. Kasapulam ti eyeglass. Imub ubingan ka pa'y laang ay nawaw. Ay, dayta ka ti bunga, ti kinasulpang yaw. Imbaga may asaan aday ta cellphone ti sangsangun yaw. Manipod ita, Sincha. Bawasam ti panag-cellphone mo. Uwen, Lola. Kabayatan adipay nalpas ti panakaaramid ti eyeglass mo. Saan ka pa'y ngag-cellphone? Tamang ano adda nga agulaw ka. Ay nawaw. Ay, nano, hindi pa ila kumaadim ngagkaapaw. Di, saan ka nagsakit iti kasta? Maulaw ka pa'y, Manang? Uwen nga rod, ading. Ay, Nasakit lang ta ti ulok. Kastoy gayam ti rigat na ti adda sakit na iti mata. Ay nawaw. sapay enjoy ko matag cellphone. No di mo kaya't ngagsakit mat ti matam. I-jumpay lang ti panag-cellphone mo. Nagrigat gayam ti agsakit ti mata na. Nairan-ran na siguro Saan ko may batan tag cellphone? Anya saan maibatan ako nam? Ha? Ulitag. Saan ati ag-cellphone lang ti sangsangwam no di mo mat kaya't nga agsakit ta matam. Ay nawaw. Kasano ngay mait no da umawag uno ag text. Saan mo't mabalin at isakak ti mang reply, Lola?
iti husto apa nagusar iti cellphone ket pang-text ken pangawag laeng. Saan ket apagay ayaman iti nabaybayag nga oras. Alay, apay ngay lola. Nasakit ti ulo kan maulawak. Kasla grik-rikos, magida kan na yan. Ay, amagan no dinanog ken sinukit ti cellphone ako nam... Agrigat magayan. Kapilitan na mapantay ti doktor. Kunak nga binasaan an nalabas ti panagsangsanguyo kada kita cellphone. Gabdi kay dumdum nga ubeng. Alay, kastoy gayan ti rigat na lola. Alay. Wen tanapig sa ti radiation ti cellphone no malabas. Amin ang nalabas. Dakas! Ay nawaw! Ti cellphone no aramadam iti husto awagas, maliklikan ti madi apadas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay lumakay kan sanay. Awan ka na iti plano mamangasawa. Ay nawaw. Oh, mga alak la iti pakpakan nanang. May maya ti awan asawa na. Tapno awan ti parikaw. Kasta pa iti makunamita Ngabintun awan kamen. Ay nantungay ti pamilyam. Kasi nung to ti kadwa mo, no katakunay na mo iti biyag. Ay nawaw. Wadan to makita ka na pintas. Ubing. Kasjay. Di iso ti armag. Ay nawaw. Ubeng kunam. Imbaga kaya nakanto na ita kunam mga ubeng. Naglakat ag sapol. No di na kayat ti umunang armag. Agkitak iti sa balay. Isuan nalakayan ka, takastaan na pili ka. Ay, intun kwan, nakapili ka iti kugang Ay, nawaw. Saan? Champion to ti pilyag na nang. Di mabalit nga ipag na iti Session Road ako na da. Di ala kaya ti babae pang rap road. Ay, di ka man nagpalpalangguan. Nadamag kumapapasyaram ka no tay bumakit a maestra, Edward. Ay, nawaw. Nay, awan mo ti dagas na nanang. Uray bumakit tanasing pait. Dakkel ti agwat ti edad yaw. Kaya mo day dya a maestra? Awan ti edad day tanong may panggap ti ayat. Basta ginusto ti dwa, sana parikot ti agwat. Sa bagay, nasingpat ni Maestra Lucia. Amo tayo day tanabayag ka nga raw na mangisuro dito'y lugar tayaw. Isungaro ti na nga yatakin ko na nanang. Impag no kaya nakakamay sa ka lang mga driver. Nalipatan yung tay kunada. Basta driver, sweet lover. Papatsap, babairo ka no ata isaw. Di na kadipay song batan. Nabayag akong ngagdaddaton. Ikan na kumamatin itinamnama. Di mo ka di makita nga ubing ka unay para kanyak? Awan tinubingan, wano binakatan ka ni ayat. Huwag ko namon tamayat kan. Nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Itanyaman nga oras. Saan ko nga ilibak? Ada matriknakan ka. Naanos ka amang sarsarong karkanyak. Ang mabainak.
Maestra nga ubing ti asawa na. Ay nawaw. Saan kumaday tati panunutan? Tinapatag kat dataadwa. Awan bibiyang ti asinuman. Kanakpay ko maiti gundawa nga panunod. Ay na, ipatay ko langit din. Not paayam na. Nadamag kumat nga armam di bumakit a balasang. Urayan niya ti edad. Adalat takarbangan nga gayat. Angam no siya, jak kayat tinabakitan. Apay agbabakit. No way. Ay, no iso tinakariknaan iti ayat. Awan makalapad. Uray asino ti agdep-dep pa. Nagpakpakatawa ka manong. Into nagkuyog kayaw. Di bagadan taon asika ti urbon. Uray niya ti kurada. Ading ko. Awan bibiyang da. Ay nawaw. Ay no siya. Di napintas kin ubeng ti pilyag. Nakita yung kaditi napintas asa nga ili ni Nanagureng, nanang? Apay ko mano nakita ka kunam. Kaya't yung kadita di manugang. Apay ngay asak ti damagam kasi kamat ti makiasawa. Isong nga rod adamdamaga. Nagpudaw ko nagpintas. Wow. Uray umandap ti pudaw na no di na ka makayat. Ikagumaa ka. Uray kita nyo. Siyak ti makagunod iti ayat da dyan napintas abalasang. Saan ka man siguro? Aramidak ti amin nanang. Tapno ayatin na tinapintas abalasang. Anya ngay ko matiarabidem. Agpamarangak nga duti sa nikwak. Saan anasayat day tang arabidem? Agmay-maysa ka dito ibalayo, ading? Wen, diyak kaya ti sumuro ti garden da anti. Ay, kasta? Itala nga nakayawan iti kasta kapintas. Anya ti kayat mo asawin manong? Iti day ta kalakay mo. Awan pa'y asawa? Ay, awan pa ti asawa. Di ka pa ngamin nakita. Sikat kayat ko akatako na inay, ti agnanayawn. Akatako na inay? Saan ka di arigat ti masagrap ko iti sidong mo? Eh, saan? Nakitam ka di dagi ababoy kung baka. Radyan eh, oh. Oh, apay dagijay abaka kan baboy. Kukwak amin dagijay! Kukwak dagijay! Lumaki asawa ka kanyak, kukwak ta dagijay! Agkalaysa kami ni Lucia, tatang. Nay, apay manugot ni Maestra Lucia ang makikalaysakan ka baraw. Wen, tatang. Intay makisarita kadag iti dadakil na tatulagan tayo ti kalaysa may. Nay, ay na. Talaga ang mga asawakan. Inunaamon ti kabsat mau. Alangan may paudi ak. Kasanon naglaklakayak abaraw. Di pa'y... Anya ngayon ti sawon ti tao. Ay may mayat kumano imuna ti kabsat mau. Mga sawan tumot no makasapul iti asawaan na, tatang. Malanga road. Anya ngay nga road no kasta. Napanan ka day, ti kabsat ko, nanang. Ay, nalabay, tanapan ni Jibalay da nanayo aguring. Di ko naan na sirpaten na ti balo abakit, nanang. Ay, saan? Di sa nga ili da, ti sirpatin na, saan kat ani nanayo guring. Ay, nawaw. Damag ko nasadut ka no day di babae, nanang. Ibagamday tayo, di kabsat mo Barang numadismaya, iti ibagbagam abalasang. Ay, nawaw. Ang mga ibaga na aparpardayak ti balasa. Nagkalaysa kayo ni Edward, anak kaw. Dito'y kayo ka di balay nga agyan. Mabalin nga agyan kami dito kan pasaray mapan kami mat ijay balay mi tatang. Imbag to makay patakder kami iti bukod mi abalay. Mala, ano sa nyo pala dito'y balay Ala ni tatang, mayat mat dito'y balay yo
Nagyaman naktaman nakaawat ka, balasang ka. Medyo dayo ngamin ije pagadalan dito'y balay. Asa sidag ije balayaw. Saan matunay nga dayo, tatang? Mayat kit di tapno ada ehersisyo no kas jay amagnak amapan iti pagadalan. Ay na naggasat at talaga ti anak ko tanasing ka, balasang ka. Uray bakit ti manugang tata nasing mait? Ay, dakkel nga agpaiso ti agwat day ti anak ta. Agam di adal ni Lucia, agam nadayaw. Saan ama nagpamarang? Ay, kasanunto nga tamo ti agbalay nga asawa ni Sanay. Ay na, kanayon na nga ipanakla na pintas ka no. Kan ubeng ti agbalin nga asawa na. Ay, day tangarot isang kadagulit na. Napintas ka no, kun ubayng. Makitan to no. Kas maalakan ni Lucia iti kasingpet. Uray bumakit. Uray no napintas. No saan mo't anabuyugan iti nasaya at nga ramid kan ugalay. Ayos lays. Ay, day ti kapatgan lakay. Tinasaya at akababalay. Ay no, naragsakak na nang. Sinungbatan ako ni Frida. Ay, Frida gayam tinagan di bagbagam abalasang. Ibagbagak tumay. Napimpintas kan ubing ti asawak. Saan agas ka ni Manong Edward? Baka tinasawa na. Di na pa yung mumod na kitaan ti maibagay kang kwa na. Ay nawaw. Ay, kauray at anasing pamanilu siya. Bunang saan mo ta maikaringay pasir di plaza. Iti lang bangkag Ay, saan ka man unay anakan tiyaw? Adi mo amo no anya ti kababalin ti agbalin nga asawam, loko. Awan, ti pakapilawan ti agbalin nga asawak nanang. Apalandak to at napintas ti agbalin nga asawak. Ay nawaw. Nga ta. Amangan kidi nga imbis nga apalanda ka. Saan takatawaan da ka? Nanang, intayo man kasarita ti dadakkel ni Frida tagkalay sa kamin. Ay, kaintayo Adamo na kasagana nga aramatum kat. Ay, di ibagbaga asyak ti katalag ti bambantayak a baka kang baboy nanang. Na, anya di kayat mo asawan. Imbagak ngamin ako kwak dagiti bambantayak tapno maayayo kanyak. Nasaya at kadiday ta. Mga lilaw ka iti tao tapno magunod mo ti kayat mo agunodan. Kasanungay nga ron na magunod to. No, diya maagulbod. Ay nawaw. Ay nalakay, dandan ni manen makiasawa ti anak ta ama isa. Eh, sapay kumaatakas ka ni Lucia, ti kasingpot ti maasawa ni Sanay. Sapay kanayon ti palanggwad na. Napintas ka no dagbalin nga asawa na. Ay nawaw. Uray man no napintas, no madimit ti ugali na. Day tagaro ti bagbagak ka ni Sanay lakay. Sapay kadwan, dagiti napasinday, at isoda mo ti palpak. Ay imbaga mo lakay. Ura ibagada bumakit ni Lucia manugang ta tatagagat ka nasingpet. Di nakpay binastos. Nadayaw siya. Kandi adal pay. Isu nga amuna ti agad jas. Itatada kayo dito'y balay. Sapay kumatag katunusan tayo amin dito'y tamay may sa tayo na pamilya. Uwan tatang? San ka niya ni Frida ti kapintasan ka na tayo amin nga kakaruba? Ay, sapay ko mata. Uwan ti pangpilawan ti kaaruba tayo. Anak ko ay nawaw. Awan ti madilaw da kada tayo. Umapal da ki diyan nanang. Anya gay ti apalan da? Kadi apalam dati kinapintas ti asawak. Day, apa yun sana napanan ni Bakamaw. Agkaywara ti lupot na. Pati sapatos kan bag na agkaywara. Diyak mo nung napanan na. Ay na, manipod adda dito iti asawam. Agpaspasyar mo ti aramidin na.
Uray kumama no sana bimbab babayan. Pulak bol. Kasauktaw na nang. Nagbaliw pa'y day, jay. Nasayat mo't ano agbaliw pa ay. Nakarwa sa dot kandogyot. Di kay agdanag, tabagbagak ti asawak. Di mo man mo't iwara-wara dagiti gamit mo. Ta sanda kayat tinawara dito'y balay. No saan da kayat? Di dalimanak da. Ay nawa. Anya, ninanang ti agid dalimanag iti gamit mo? Iso tinalay nga agdilaw. Di iso ti mga dalimanak no kayat na. Ay, sana rumbang ti bagbagam. Apay, rumbang aya, ati katugangam ti mangidalimanag kadagiti gamit mo? Anya nga ro ti kayat mo? Agbalinak alos siya nga agdaldalos iti balayo. Ay nawaw. Saan mo't nga iti kasta ah? Kita mo ti asawa ni Edward. Kanayon ng agdalaws. Nada dito'y balay, dalos a dalos. Di naman ikumkumpara iti Reja. Bakit? Ha? Napimpintasak met lang nga miso. Ubingak pa'y. Ay tataada tayo amin dito'y salas. Kaya't ko nga ibaga ti adda iti kaunggak. Anyat kahit yung ibaga na nang. Nangagko ti saritaan yu adwa itay. Adak iti asidag kat nangagko ti amin. Saan ka di ngagpaiso? Abak-bakitan ti asawa ni Manong Edward? Uray bakat ti bakat no nasingpat ka na dalimanag. Kaarig na tay balatinaw adikat nga uray nangisit na imas kan nakilnat. Kat ti ubing mo ngay, nanang. Ano mo? Uray ubing ti ubing nudugyot kan sa daw. Abak na pa'y ti bakat akim-kimbat numakan ko ma nasugsugpat. Ay nawaw! Ugali ti kang runaan, ta iso ti kapapatgan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangalam ka di kadag ito mangga. Manay mabetak ay nawaw. Pinidot ko dagita itayan tipun na Mabalin pa imay. Dalusam day ta mabalinan. Nabit pa yan natinag. Ay, pagmadyan na katiawan mula na amangga. Nawala di mo apalan. Agmula kanto intun agtudaw ay nawaw. Kaano pa ingay amaraman ng tibunga na? Intun nagbunga siyempre. Kaanon tungay? Di tayo lamaw no kaano nga ipulang tibulod tayo abiyag. Dagitin to apom ti mairano na. No da makitam ang papan iti pinunti mangga. Bugkawam tapno pumanaw da. Ay unay kat daytan. Ado ti agpidot iti naragrag abunga na ay nawaw. Bastawan ti mapan iti puun na. Tama nga no takawin da ti bunga na. Saan damat siguro atakawan? Nang runa ka ni Tata Jose, ta saan ang makauli? Uri sana makaulay, tamasukit mait. No may sawo no duwa ti sukitan na nga inaldaw. O di adun ti maurnong. Saan damat siguro nga agsukit? Si Kamat. Anyat ambo ngay. No makita da nga adu ti bunga na. Patya madidag sukit. Aha. Siguro, kasta ti aramid mo no makakita ka iti bunga ti mula ti sabalay. Na. Iso kasta ti atap mo. Ay.
Hustuak, saan ka day? Na. Sa anak ang managambing, wano managapal ba kay? Imbag ta nasabat ka dito dalan, nanay ma. Ay, apay ka day Baraok. Ada ka di importante nga, ibaga may nawaw. Kaya't ko lang ay baga, adi kay tumapmapan, hindi pinuun ti manggam wine. Ah, apay ka day. Ang mga numasulisog kayo, ngagtakaw iti bunga na. Ay, pidutan mo lang nila kay ko, tinaragraga bunga ti manggayaw. Siyempre pidutan na ti masukit na amangga tamatinag ka nga road. Ay, saan nga agtatakaw ti asawak, Baraok? Na, ibaga ay ati agtatakaw, nga isukot agtatakaw. Ay nawaw. Ay, huna yan. Mala, bayam tayo baga kiti asawak. Asaan amagmag na iti asidig ti manggayaw. Nagsabat kami ni Emilio di tadalan lakay. Apaya kasla naliday ka, mate. May baga na nga men. Asaan ka kano amagmag na iti asidig ti pinuon ti manggada. Day, apay nga ka ijay matidala na mapan iji bangkag tayaw. Amangan ka no masulisog ka nga agsukit iti bunga ti manggada. Kano naragrag matipid-pidutag. Kasta nga ron ti imbagak ngam saan amamatay. Adda atap na nga agsuksukit ka kano iti bunga ti manggada. Ay, diyak pa'y nagsuksukit. No nagpidaut, Namin ano ako na nagpidaut. Saan kan amagmag na ija? Tamno dida kan pagatapan. Mala, iti sabalin adalan ti pagnak no nakagiwayway itinwang. Wano mapanak iti bangkag. Anya dyan nadamag ko lakay. Iparparit mo kano nga damag na ija yan ti mangga tayo. Impare ko ata mga no agtakaw da iti bunga ti mangga. Ay na, nakarukan samot lakay. Imadayo ti dalan da tamang rikos da pa iti sabali adalan. Rumbang lang agrikos da. Ang mga no agin lalabas da pambaranda mo ti agpuros iti bunga ti mangga. Ang mga nuad adda masurundakin ka no kasta lang ti aramid mo ay nawaw. Ang bibiyang ko ano masurunda. Tinaskaan, saan ang matakaw ti bunga ti mangga? Sinalbag. At dalaki ni nagtakaw iti bunga ti mangga kidrabe. Pag kunamat nga da nagtakaw, Nakrayan mo ti bunga di may asa nga. pasiguradong ka di day talakay. Wine! Ado ti bunga da di asa nga? No bayong ti gam ti mulay? Ay, sigurado a pinununa sakbay ngay mulog. Ay nawaw. Ha! Adda lang nga ruda nasurundakin ka, idi emparit mo ang magnada ijay. Dalan nga min day jay lakay. Kasano ajak iparit? Kit sang katangad da ti bunga ti mangga. Alaman? Matangad damit laeng ata aduket nga ron ti bunga na, si kamet. Jaket at tangad-tangad dun ta. Apay nga min adi mo pa'y ipaburas. Tapno awan ti kanayon mo nga ikaluya. Da kayo ka diti nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, apay pagtatakawan na kami matin, Baraok. Agdamdamag akla ang nana. Awan nakita yaw nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, awan nakita ka tadyak bambantayan ti manggam. Agpay sumat ti kunak. No kayat mo amaamuan no asino ti agalala iti manggam, bantayam Ay, nawaw. Ay, rabi siguro ti panangala da. Umiyan ka iti punti manggam, tapno amaw, no asino ti pabasula, no adda mapukaw abunga na. Naunag ti pampanunutam lakay. Apay ka de. Kasano nga ta amamuak no asino ti agal-alay ti bunga ti manggak ay nawaw. Kunak ngamin nga ipaburas mon. May mayat no urayak ang umina ti presyo. Nalakapay ita. Adupay ngamin ti mangga iti tsindaan. Ngam kanayon kamat nga agpungtot, no kasjay nga aggapu kay di ka manggaam, ay nawaw. Kay, nagkatawa nga rod no bimas iti bunga ti manggak. Iti day to'y apudot ti panawan sa biglang agangin.
Adulakit di ti mawagwag abunga na. Ne, kilaat mo ta nagrubot ka. Papanam nga eh. Anda na panunot ko. Tapno maamuak no asino tagtaktakaw iti mangga. Anya day ta na panunot mo. Anda papanak. Apaman asumang puwetak. Isayangkat ko tinapanunot kong addang tapno maamuak no asino tagtaktakaw. Anya ti aramidem ako nam. Wala, panawang kapay. Makitam to. Na. Anya nga tati ibagbagan ana panunot na. Ay nawa. Ay damdamagan kanyak ni Emilio no nakita ka no tinagtakaw iti bunga ti manggana. Ay nawa. Masigurado na ka di natakaw. Day tama iti kunana. Natakaw ka no idi rabi eh. Asino kumangay tinagtakaw. Amuman kinkwana. Agat atapla iti angin day jay nga Emilio. Atapin na nga dagal ala nga ure awam mait. Nalabit akasta. Asino kumati makaituran amapan agburas ngay mait. Ay nawaw. Wen nga raw. Ha? Apay da kita abarot. Aladam ka di ti mangga? Ipalikmot ko da ito iti punti mangga. Isaksak ko iti kuryente. No adda umasidag iti mangga. Sigurado ama kuryente ti sinalbag. Anya? Ikam iti live wire ti ponti mangga? Tapno amok no asino ti mapanijay. Ay nawaw. Ay nalakay, delikado day tang aramidem. No amo da delikadaw. Saan da nga umas asidag? Tamakita damot ti live wire. Ay saan lakay? Ang mga no da madisgrasya. Aha. No adda di kaya naasawan nga iso ti agal-ala iti bunga ti mangga. Saan ka kadya mabutang no da makuryente? Apay ko mabutang nga. Dagita nga agtatakaw at ti mabutang. Sana kasta ti kayat ko asawan lakay. Ay, basta aramidak ti panggap ko nga aramiday. Nalpas kong inwayat ti wire bakit. Mabalin ko nga isaksak ti kuryente. Tapno mabutang ti umasidag iti puon ti mangga. Ay, sanak nga umanugot iti naramid mo. Kasanunod da madisgrasya. Pagdanagam ayan no adda. No sanda akayat ti madisgrasya. Di sanda mapan iti ayan ti puon ti mangga. Ay, Jackman, amukan ka. Kaslaawan kayat mo kadagiti ka arubam. No tangdanam la dagita akaaruba umasidag da adagos. Kwartala ti kayat da. Naimbagam nga, umay kayaw, tatangdanan kayaw, umasidagdan. Ay, nawaw. Ay na, saan nga iti amin na gundaway kat mapaggunay mo ti kwartam. Taapay kumasaan. Kwarta ti kang runan dito'y lubaw. Di ta ka nagkamali. Na, Adda maaramidan ti padam a tao asaan amagatang ti kwarta. kas kumaitian niya, aber. Saan amagatang ti utang anaimbag anakam. Saan mo amagatang tinasayat nga ugali ti kaarubam. Ay, nadamag mo ka din ti naramid ni Emilio iti punti manggana. Ay, nawaw. Isumat ti sarsaritain da iti kalsada. Inikan na kano iti kuryente. Unay lakit ti tao na iya. Kasanaw no ada mapan nga ubeng. Ay, naday tangaro tinakamamak bakit. Ay, apo, sana limpyo ti utak nan lakay. Ay, napatpatag ti mangga ngam ti daduma tao. Di nalapang panunutin dagiti ubeng. Agasem nga iti kaatidog ti wire nga inkabit na manipod iti balay na. Aging ga ijayan ti mangga. Saan matkid di unay nga dayo? Ang delikado ti kasjay. Ano ti mang babalawkan ka? Gapoy ti inaramid mo. Masurunda ta saan da makatakaw. Saan aday ita ti makagapulakay? Taan niya kuma. Bimato ka no ti panagpuspusom. Oh, Wow. adula amin. Sa ulat ti tao nga umapal da ita. Anyang ikumatiapalandakan ka. Aguray ka man, bakit? Apay, asino ti sakit mo? Dagijay atat tao, uno siyak nga sawam, Emilio!
Ay, imbagta na sabat ka, Barok. Nay, apay na na. Aday bagayaw. Anda na kay baga na dadahil ka numat ti alad, tinangibulusam ka dagiti bakam. Anya? Na. Sino man ti umapala ng dadal iti alad? Mamangan no narukop, ti adigi ti alad. Ay, Iso ka si Jay, nadadaal. salbag. Ay, ina mang kitain. Ay, una Barok, sayang mo ti bakam no ada mapukaw. Sos. Mapengay. Ne. Inanay mo nga agpaison nagitipos ti alad. Ay, nakaruwar ti baka. Ay, inak man kita ano napananda. Ay, ang mga ano napanday di ayan ti mangga. Ay, darasak. Ay, sos, apay ngay. Na. Agiilad mo tim dagiti baka iti en ti mangga. Ay, sos, nakuryente sa mo dagiti baka kaon. Ay, sus, imasidag na iti mangga. Na. Adan sa mo nakasalapon, iso ang naguyod na kuryente da. Ay, sus. Ay, anya ka dito napaspasamak ka dagiti baka, lakay. Ay, ang mga nuanda ng kuryente ko nagtaray. Nasalapon na siguro ko naguyod ti wire. Nairaman ang dagiti daduma, abakak. Ay, sus. Anya? Ay, anya nga italakay. At dalakit nga rin tipukaw mo. Natayan dagiti bakam. Ay, salbag. Apa yan nairana ang nadadaal ti alad? Ay na, agsipot taday tabong at imangga ti pampamaysam. Ha? Saan Ay. mo kayat nga damayrano di ti maragreg? Binaybayak la ko man ti mangga. Ngem ti nakuryente dagiti bakak. Ay, sus. Dakkel ti pukaw ta. Gapu iti day taalay buwair. Uray malakok amin ti mangga. Di na pa'y maartapan ti gatad dagiti baka. Ay nawaw! Ay, nawaw! Kitaem no anya ti ipang pangrunam. Tumulong iti kaarubam, wenno sika ket mapukawan kapu iti kinapaidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.